بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إمها لبيتي عزتري مسلم أخنا أخت آده أرون من أمتي مالك بلالكم غاوين مس دير علمك كم حالتك كم تنك بلالكم غاوين مس أرون من فنجن داني أرون من دينك إكانتك كورم بيجي ورا تفصيلي غوتيكا بيان كفاواتن آدمين إيجن دني إسلام دينك فوريهم دينكم الله تعالى ما نبي صلى الله عليه وسلم کے بچہ مباوال بدينك شامل فوريهم دينكم أرو من إيجن دني قضاء حاجة كورنجه بس أمبي فيركم كقولم بحتم بيجي بس أدي إنهم بس فوريها دائرة كا قم دمالك بلالكم غاوين مس وكي غوتك مسلم ميها إنك عملت بحتن جه أصولتك هنديلي بيان بفواني أدي ميكتون أرو من ناكيغا مياد ميواني نيدين هيلو مجي أدبتا إيجي كوريغا إسويديا مجليهوغا ندائرو إنا كنتت بحتن جه غوي نوتا أدبتا هنگجي إفومينني نيدين هيلا إيروغا إنا كنتت بحتن جه غوتوغي إرشادتا ما نبي صلى الله عليه وسلم کے أريهم أدهم حديث بس فلك مينني حذيفة رضي الله عنه دالوني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. نبي صلى الله عليه وسلم ريغانو أوهار فلن وشو وداغن نواهندو එකලේක ෆානුගේ කණෑ පුළු නොත එකලේක ෆානුගේ කණෑ තිල පුළු එකලේක ෆානුගේ කණෑ පුළු ෆරාතුගේ කෝතා ෆෙද්දෂල් ලබ්බේ අනේ කණෑ තිල කෝතා ෆෙද්දෂල් ලබ්බේ යෆ එකලේක ෆානු විදාලුවේ اللهم باسمك أموت وأحيا අලුගේ වෙර රස්කලාකෝ අලා මර්වාහුෂී අදී අලා දිරුම්වාහුෂී ඉබලාවගේ ඉස්මු ෆුලුගේ بركاتنه يفه دم ينني ميدغه مجريها غليبا وإذ استيقظ قال اكريفانو اوهار فلون اي فلو لباف كم غاوانا ما اكريفانو بدالوي ميغوتا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. الله الحمد هده اكلانگي مرو مفه ميالا نو تعالمن جيرو برسكلانگي وإليه النشور أد إله حضرة شيء إمبوري ديوم بني بلوا مي ذكرتك نبي صلى الله عليه وسلم ندن نوتا أوهار فلو لبوني الله تعالى اسم فلو بركات إما الله تعالى هدومكو دوال نمالني إيفه دوهم مفشني الله تعالى اسم فلوك بركاتون الله حمد كرا حالوغا اما انسانا اينك حياتوغا هريها كمبس مي بنا فوني الله تعالى يكن اينك آر بار نكن الله دبي آر نوت بار منوي اينك باغا ابس آر بار نكن هريها كمه وكيل قرني اين بروسا وني الله تعالى ياكن اين غلفا ميوني هريها حالتك غاوس ام دوال فشما نيمما مهريها كنتتك اين بروسا وفراتك مهريها كنتتك
ena barosa farateki Allah ta'ala kan emenani alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana Allah an hamdu hutte e ilahake alame maruma fahuga alun dirubi ilahe wa ilayhi nushur ade ilahuge hadratashe embore rujua undani maruma diruma mi Allah ta'ala ya khas begemwa kantatta Allahuge kuladum wantakan Allahuge rabbu wantakan imam evani adi Allah ta'ala qiyamet duhun emmeha aulutakun dirubba ilahu ke hadrata gendawane kaman i'tiraf wa haluga islami aqida ge matiga ena edwal eheda kurani mi zikurta kiya kam gawanama labita khunne mi zikurun ege gotuga nidumaki marume nidumaki enage furana e waguta ko hibbeve wagute ema nida wagutu enage ruhu eba gendeve e ruh insanen insanaka miwani ruha furanaya hashigada ekomu ehnames nida wagutu enage ruhu eba ukulleve Allah Ta'ala kiid Qur'an ga waras sarih ibaratakum ewahaka bayan kurba fawe Allah wahi kurawani الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نفستا مرواهدو فرانا هبوني نفستا فرانا هبوني الله ادي همه غتا مارنوي نداوغتوغا ندا ميهونگه فرانا هبوني وس الله ام نداوغتو الله تعالى فرانا ابا هبوا دنگيتوميوني الله وحي قربني فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى مروما إله كندالوا فوا فرانين الله أمران فنبوا هبوا هفهتوا إله كحضرتك إهن نموس وكي مدتك إميهك فرانا إميهك رد كروي إميهم بسوي ندو مفهوغا kandelegimwa waki muddatakan Allah Ta'ala anebbe amistakunna furana raddu koddewa ehnames ei waki muddataka Allah wahi gorone inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun mikan tattawgawe fikuru kura mehunna ekitake ayatake burhan take mikamugawe en furana ege dhatuga nida komme paharako Allah Ta'ala eba ufullawa ema ena nidan oshonne heruga maruge matin asdo hagegatuga mi handan korane evves miha kannege enage furana ambura raddu kurevene kame ehimvij halatuga enage aqida enage visnuma fikuru egota bahatta kam gawanama ena nubakan tattakan aragannan jehilum baane nida faharu reganu nidan oshotuma fahu den ehna duniye fonuvva faanato nuta no fonuvvanato Allah Ta'ala ilahuge hadratuga enege furana hifattawani to nuta nunto yaginennu ebbismiyaka e halatuga e aqida ge matiga e marwa miha nubakan tattakuran jehilum ban nubakan tattakan aragannam biruwetiwane adi hame gota heu kan tatta kuran awaswe gannan heu musum tawge beenun rangalu gotuga ena hifane emelo bitakunne dadi emme kari gawa echeki maru enage emme kari gawa echeki maru annane wagute ebbismihe kannege ehen zikirega ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun sabit wegen ba zikire nidan oshon neeruga ame egere faano vidalwa zikren ei ege faano vidalwa kam bane bismika rabbi wada'tu janbi allah ge ismu fulga barakatun egere faano ge arikashful تمتيغا بابا مي وبك أرفعه أدي إلهك باسمك بركات ربك اسمك بركات تدوى مي إن أمسكت نفسي فرحمها ما النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إن أمسكت نفسي فرحمها إبا إله ميلاغ فرانا هي فهنت وافكم غاوانا ما ميلاغ فرانا يا رحم اللبان ديو ميلاغ فرانا أوغاتر ونهغنوان ديو دعا قرباني وإن أرسلتها نهي فهنتوا فنوافكم غاوانا ما دنيا
فنبافكم غاوانا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إبيلاهك صالح علونك فران ركاتركم هفاتوا غدا ركاتر قربا غدا ميالاك فران ركاتر قربان ديو إما لبتا خنم أقول من بسنن جهين ميكن تتكا أقول من بسنن جهين هما إكني دولون كيالا إتشن نومي إينك اعتقادا إينك وسنما فكرا غولي فونن جهيج مي وسنما فكرغي حقيقي مسلما اونن جهني إينك آدكاتا كمي كمجاوس الله تعالى هندمكو مي وسنمك تريغا إينا هونن جهيم لبتا خنة إهنمس حقيقتك أول من أمل نفسا أول من جينا مي هن بلافكم غوانما مي آداك كنتتا nidan oshonnane efahu madama ena visnani madama qur'ane kantattaka behe gotun heu kantattaka behe gotun adinu ba kantattaka behe gotun names ena kurang uri kantatta ena gine paharakan nuisne hagegatuga ena ge qur'ana hifahattawa faanakam Allah taala qur'ana ufulleve kammes handane nuhure aamko qur'a kame bema ekantattaka samalukam nudeve adi ummeedu qur'ane madamaga kurang uri baawaru kantattaka be gotun ummeedu ena qur'ane adi faafataka ena eduwa koffawa faafataka ekiga Allah baddal quran jehidanakama ummeeden nukure gina pahara baagotaki Allahuge rahmata medu bodan ummeedu kureveni faafata kureve halu gaves Allahuge rahmata medu bodan ummeedu kureveni rahmata ma boda barosa efawani إحنا مسألة من دنن جيني الله تعالى كي رحمن وانت رحيم وانت أوغا وري رسكلانجي ولول وانت رسكلانجي يا إكيغا عذاب دفمغا غدفد وانت إلهين إلهكي مي دكانت تنغالون من هذا باتن جين أنغالو بين حالة توغا الله مدو أن رحمة نوت إلهك رحمة مدو بدن أميد قرن جين إحنا مسألة محالتك إلهكي كوفا دبمغا غدفد إلهكم أدي رحمة بنت إلهكم مي دبا همكو كنديوم إن الله تعالى كيت قرآن وحي قرواني اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم تبامهم دناشي الله تعالى كي كوفا دبمغا عقوبة دبمغا ورغدا هركشي وانت إله ورغدا إله كوفا دبمغا عذاب دبمغا غدفد وانت إله وأن الله غفور رحيم أدي هم قشرون الله ينقل فافه السوا رحيم أنت إله هما أقول من ندان أشوتمك كورين إم مهم كمكي نفس حساب كورون مياد كريفا ما فافتك كوباتو إين أمل نفسا حساب كورمي يفه إين كريفا وفافتك الله حضرتك فافسو من يدن ومبي كم رياكو ميغوت كنت تكوراكم غوانما إين يواني هيو كمكي متيغا ඒනගේ ෆුරාන එරේගා හිපහට්ටෑපකම් ගාවානම නොත අල්ලාහ් තාලා හිප්පවාපකම් ගාවා ඉවීනම ඒන එවැනි හේව් කමෙන්ගේ තෙරේගා ලොබිතා කොන්නේ මින් ඒගෙන්දනේ දිරුමා මරුමා මිහුරිහා කමෙ මිවනි අල්ලාහ් තාලාගේ එප්පුලුගාකම් මරුගේ මතින් අල්ගොනමින් හඳුමා අබදුමේ අබදු හඳුම කුරන් ජෙහේනකම් එබේ මේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ كبان رواية أسوي أبو هريرة رضي الله عنه يدالوني ما النبي صلى الله عليه وسلم جنا حديث كربيه أكثروا من ذكر هذه من اللذات تباميهم مارغمتين لذت فندال نبي لذت وغمتين هدوم نتال نبي كان إبهي مرامد تباميهم مارو جنا هدوم قراش أي كم قصابهم فافتكون دره لبي هيو كنت تكا අවශ්‍ය ගන වේන්තිවේ ආදමි අස්තු දුනියේගේ හගීගත කීවස් දුනියේගේ හගීගත කීවස් එයි වගුති ලැස්සත් දෙනෙවි වගුති කුඩ වගුතු කොලකේ තනෙම්මේ එම මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කිබෑම එන්නනේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනේ මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙක් ෆෝන්ගේ කොන්ෆුල්ගා හිප්පෙවම ෆෝ හදීස් කුරබියේ කුන් ෆි දුනියා කඅන්නක ගරීබ් أو عابر سبيل تبا دنيا غواشة بيرت السجى غوتوغا نوني داتوروري غوتوغا تبا واشة بيرت همياكو نوتا داتوروري كو
ena madukura manzileke gotuga e duniye dekeshe aslu akhirata kiyi algodumenge goti algodumenge niumen nuwa algodumenge hagigi manzileke akhirate mi duniya medu mi gotat dekeshe biratessege gotuga nuni datur kurami hege gotuga tibawa he duniyega datur kurami ko ena madukura manzilakun ena etanuge mihun muda ek kurahen muda ek ko jamaa kon etanuge mihunna waada ko kuriyara diumaka nuun ena visnani duniyege kantattawga kuriyara adagota egotaka nuun ena visnum bahattani ena abadus visnani ena manzila dan ena abadus visnum wane ena manzila dan beenum bawara kottu ena etanun libigannani egotan algulumen duniya medu dekembi algulumenge hagigi manzila datur kura eroga e manziluga datur kurmage terega madukolla waguti echchege gotuga algulumen dekeni manzila wasiluwa beenum bawara daturuge kottu algulumen ekkuramvi efadu gotakan algulumen duniya medu dekembi efa ibn umar radalwani in amsayta fala tantadhir as-sabah tiba hawiru kofinama iru arejjum madanden intizar nukunate hindunu wanden intizar nukuraje wa idha asbahta fala tantadhir al-masa adi hindunu wejjikam ga wanama tiba hawir wanden intizar nukuraje wa khudh min sihhataka li maradik baliyumge kurin sihhatuge faada libigannashe wa min hayatika li mautika marumuge kurin hayatuge dirhurumuge faada libigannashe mi waguteki hande elifawa waki wagututeke mi wagutuge beenun furihama gotuga hippawashe adefa man nabiyya sallallahu alaihi wasallam nida iruga shaytana algodumen allah taala ge zikru kuruma adi namaden heluma ekkuba kurmattaka ena jaha malita nuwate ena kantatta kura gobbes bayan kodeba fawe egefan hadis gorwani yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalath uqad yabamin kuremiya ku nidakam gawanama nidan oshonna kam gawanama shaytana enage fukki baga tin gojjahale eya kiyevilitake kiyawa tin gojjahala kama yadribu kull uqdatin alayka laylun tawilun farqud kiyevilitake kiyawala tin goshen ena jahe ena bune tibaya digu regana libigembe aram ko nidalashe efo ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan gorwani fa in istayqadha fa dhakara allah in hallat uqda ena hela allah taala hadumako zikr kofikam gawanama salaka alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur mi zikr kiyaf kam gawanama e shaytana jahafawa ekko mohigende fa in tawadda in hallat uqda ena wuduko figam gawanama anekko mohigende fa in salla in hallat uqda adi ena namaz ko figam gawanama emme fahugo tin wanagobbes mohigende din yepo egeban hadith korabani natija egatun wa asbaha nashitan tayyiban nafs din ena ehindu fatis qur'ane hedunu qur'ane muralikama hingamejege bahaluge migota kantatta nuwejjikam gawanama kenettowane wa illa asbaha khabisa an-nafsi kaslan ehin nunnama ena fatis qur'ane hindunu qur'ane kannekkama ekiga hin nutana uswege bahaluge eneke buna kannege ehinnames nutana wasepa ruliyasa hin nutana wasepa wa halu ena hindunu wayar gonnane nege aslu sababaki kobagan ehinnames man nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kodde miye sabab dege ena hela hinduga allah dhikruko wuduko namaz kofikam gawanama e huriha kame e shaytana e jehim gotta mohigendie e bekarui ehen nunkam gawanama namadaken henula fatiswagutaken henula namad vesnukure ehem vijya ehinege hituga nutanawes kame bane adi ruliya sawa haluge ena hunnane lebeta hunne ye aslu haqiqateke Allah Ta'ala geetu Qur'an gas wahi gurwani man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka tiben ilahu ge dhikru kunuma furagasti vimiha furagasti ekkibawe jemiha eneya oti dati dirulumeke in nutanawas dati dirulumen ena dunimati gauti he wala bitakhunne
asu haqiqatuga min igendani hinhama jehuma ittanawassuma mi fasaakum mudalakum ganave echennu insana ge hashgado purim mesenne fadan ufadifemane insana ufadifemane ruhaka jismakum e ruhuge hinhama jehuma ki Allah Ta'ala dhikru kurun e dhikru nukura kam gawanama kitamme ba'mar fasatake mudatake ekko forikam gainus enen hagigi hinhama jehuma nulibene mede balla algon menge rajya etake dollar take etake has dollar take heda koppa bay miyun ennani hinhama jehum hodam innamas hagigi hinhama jehumaki mudalakum fasakum hodere hinhama jehum ennum Allah Ta'ala dhikru kurumun ehitallibe dirun ei hituge hinhama jehumaki Allah wahigurwani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub hittan hamajehene Allah Ta'ala dhikru kurumun nungeye hittahuge dirumaki Qur'an Allah Ta'ala ge dhikru ei hittahuge dirumaki adepo ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehin hadis bas fuleka mi ennane nida fa helumu ala kantatta kuranji hego bayan ko debba fa ennane ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani kana idha qama min al-layl yashusu fahu bis-siwak egare fanu nidin eflo labab kam gawanama araka gahunge dandi kolakon egare fanu anga saafu kollabbe manake egare fanu emme furtama kurabba kamaki nidin heflo lumappo emme furtama kurabba kamaki den ngulum emme furtama kurabba kamaki gotugami ennani ehem egare fanu hadis annani efa hadis kurbani timan kale ge fanu ge ummatu ge mistakunna undagunu wa kam gawana matiman ge fanu amur kurevimse wudu kura nuwata ehen riwayat gannani namaz kura komme faharaku den gulumati men gefana amu kurevim he timen gefanu ge ummatu ge mistakunna ei undagu kamaka nuwa kam gawanama mane undagu kamka vedana ekamattaka amuru nukurevvi ekantatta meni sunnik kamege gotuga embe ekale gefanu emme furtama ge kola badwana gannawa kam gawanama amilla ge kola wajh wada gannawa kam gawana Aisha radhiyallahu anha kibam enani emme furtama ekale fanu siwaku kurabba den ungulobani emme furtama ge kola wada gannuma fogas wallawa efo wallawa ekale fanu wahara fulwi alas kam fulga Aisha radhiyallahu anhu ge ungu fulga ekale fanu onnavi ewagutu Abdurrahman ibn Abu Bakr ke fanu ge darikalu Abdurrahman wajh wada gannawani ekale fanu wajh wada ganne viruga siwa hukurabane dengulubane danikolakon araku gahunge danikole dengulubam beenu kurabba danikole ihidu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nazaru huttuni eya e danikola ihidu Aisha radhiyallahu anha visni wada ganne vi ekale fanu dengulam beenu fulu wada ganne vi kan ehem e danikolo genne umaffuga ege anek kolu Aisha radhiyallahu anha ge depkolun madukollumapo chiskollumapo ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam erubi ekale fauna emme fahum warar riti ko furihamaya den ingula siwa kurumapo ekale fauna ge furana pu fulle woni en ballawa migawa maakkan algonmengi diinugawa riveti usuluta adefahu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith tun inge ekale faunu reganu nidin helaf kamga wanama den ingula Allah handumako dengungula wuduko namaz kurabba efo ekare fanu ge ahulu werim bes namadan helabba em hadis ke menni rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla Allah Ta'ala emiyaka rahmal labbanshe lambande ekare fanu dua kurabani ena reganu teduwe damu namaduko adi enege anhenunna goa anhenun henu daf kam gawanama enage moona anhenuge moona fem burwala gemdes ena naga namaden helabba firhinakan Allah Ta'ala rahmal labbande efom enni anhenege wahaka efada anhenakavves anhenagu teduwe wuduko namaduko enage firmiha namadu kuruman naga mihaka rahmal labbinge degere faanu dua korabane neenundo egere faanu dakkawa fawa riveti magaki ballawa diri ulumugaves mi dema feeling ekiga Allah Ta'ala ga hadrata mi daturuga ekaku anakaka ehi teri vedigan mi daturu mi kurani Allah ga hadrata kura dature mi manzilga
dema firim bes ekaku anekakan ehi teri wedigen mideturuga mi baaveri wani embe khasako ramadan mahuga ekarege faanu murali wadagen nevi ekarege faanu ge ahulu werinna helebuma ramadan mahuge bahudi haga khasako e namadan helebuma samali wadagen nevi aisha radhiyallahu anha dalwani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min ramadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramadan mahuge bahudi he badejje kam gawanama ahya al-layl regadu dirubbe maneki regaduga re alkhon kurma qur'an kiyuma zikru kurma nidumavure boda regadu hela mi hunnawani alukan tettawga wa aykaba ahlahu egade fanuge ahulu erim bes ambe me kabalum bes helave mikamattaka alukama khassa kurani ema migotuga muslim aila demi hunnambe ebbeku anebbekan ehi teri wedigen Allah Ta'ala dhikru kurumuga Allah Ta'ala ga hadratam mikura daturuga ebbeku anebbeka waagi veri wedigen adi migotuga midaturu kamiyabu wani ves emelo bitakhunne mi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam nidin helu mafo ekere fan amalu fulta baatawa goteki nuata adabutegi emme furtama alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur mi dhikr efo egere faun dengungulu ba efo wuduko namaz kurabba ema mi aslu islam diinuga nidin helu mafahu kuruman waridin asawa kantategi dua ke alumennaki me nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakafa wa gotuga hifa egotuga gadaya sabitwe tibebe kam galebun hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته